مرحبا خوندوانی زانینگا دیجلی فراتی بخیر هاتن ایرو امسر مجارا زانستیا کمپیوتری دوام دکن لی ویوانی وکی نابرکی ببینن داکو اون بهمدانک بکن و ام بالا خو بدن سر مجارک دن سر نویسا وی مجاری روشا کردان هیلا زانستی دا از ای کرد بهیلم از ناخوازم دریج بکم لی ام تشتین ام حوجی تشتین ولو نجی آلیه تکنیکی دا اونکارن تشتا حال بکن لی دویم روشا خوا در دوری خوا و پیشی خوا پاشی خوا باش بزانم که امکارم باش بفکرن بهزرن و گاوا پروبلم کی نو درکت کشی کی نو درکت ام به هر حالی و امکارم سروی پروبلمی بسکنه هیزک تکنیکی نباسا دویم آلیه سوسیولوژیک آلیه فکری آلیه فلسفی جی میجی کی خودی میجی کی باش بن که امکار بن که شیا حال بکن نها ازی هن پیوان لسر روشا کردان هیلا زانستی دا بکم وی مجاری کریا پنج بش یک آلیه جیوگرافیک مزانین که کردستان نابرا سه امپراتوری دیا آلیه عثمانی روسی و ایرانی ایرانی ام نکارم بیجن ایرانی نا پرسن لی باستی خو کردن لی نها بریک دین دچن لی امکارن اف سه امپراتوری کردا در پیش کریا آلیه باشورد دا عرب هنه لی ام نکارم بیجن تی سراوال سر ما هيا گوری تشتین زانستی جیوگرافیک سوسیولوژیک جبو یکی امکارم بیجن آلیه جیوگرافیک و کردستان استن کریا چهار حالی بی گرتیا و نکاری بگه ملتین دن جبر کو نکاری بگه ملتین دن آلیه زانستی ده باش دمینی او آگاهین یعنی زانیارین نو ناگه دستی کردان بری دگهان جبر کو کرد بری جبهرا یونانان حتی افغانستانی کناوی وی کون بلتا کرد سردست بون جبر کو وی آخی ده سردست بون خود گوهاندن آگاهی نو یا زانیاری نو لی نها کرد لسر ناو چیادا آسی مانا بری دشتی ده بون دشتا قونیا بون دشتا سوری بون دشتا عراقی ده بون دشتا ایرانی ده بون لی کرد هن کیم بون هندک بون و نها آسی مانا ناوا چیادا دبیجم کرد ملتک چیاییه نولویا نراستا کرد نملتکی چیاییه کرد بویا ملتکی چیایی او 100 سالین داویده 3-4 سال بری وینا کرد دستی و هر دبری ده هبو دگهان هر تشتی مثلا بازرگانی دیکردن نابرا اوروپی و چینی نابرا اوروپی و هندیان دا کشتی کردان هبو و خودگهان دن هر دبری لی اف درفت دستی کردان چون 100 سالین داویده و گاوا اف درفت چون کرد جیکی پچوک تمان و نگهاندن آگاهی نو و زانیاری نو و وی هایده پاش تمان اف آلیه جیوگرافیکا آلیه سوسیولوژیک دا کرد دیسا هنده کرنا دسا 300 ساله پاشوری توی که کتیه ناوا کردان و اف پاشوری توی جمع دور ناکوی دو پاشوری توی یک آلیه اولیا یک جا آلیه او چپکرن شخوره دبیجن سوسیالیست کمونیست نظام چه آلیه سوسیالیست کمونیست دراوه تشکیلونیه سر روی عردی دا تشکی سوسیالیست نینا اگر دی انسان سی انسان شخوره بیجی سوسیالیستم جواره بیجن که حیلان تا سوسیالیستی چار حوالی خو وکی تا سوسیالیست ببینا هر گندکی جیانک سوسیالیست آوا بکن اگر اون سرکفتی بن امیج بن سوسیالیست ولو جواره بیجن تشکی سوسیالیست نینا او تشتین فکرین سوسیالیست و اولی نها کتین آوا کرده پارچه دکی دوین ملی بن دوین نتو پرست بن و اگر اون نتو پرست نبن و نکارن سرکفن پیشی نتو پرست بن دوباره باجارک ببا اولی ام بیجن سمسوری آدیامانی باجارک ببی سوسیالیست ام بیجن آمد باجارک ببی ملی یعنی نتو پرست میردینو شرنخی لی پیشی ببن نتو پرست پشتا گاوا هر تشتی خو هر حالی و بون نتو پرست آلی که مبه سوسیالیست هم تشکی نابیجن
آلیه سوسیولوژیک به کرد گلک پاش دمانه و پاش دمانی کرده پرچه کی و آلیه زانستی ده نکار ناهلی کرد پیش دهری مخابن جبر که انرژیا کردان دخوی اگر کرد سرخبن انرژیا کردان نه خوارن کرد اوی زانیاری بکن صنعت بکن تشتین دین بکن کرد ملت کی مزنا بریج کریه و کارین حاجب کی لی او تشتا مجول کی یعنی دولت جی دولت در دوره کردستان دولتین در دوره کردستان دیوید تشتی زانی کردان مجول دکن به آلیه اولی و سوسیالیست دوی ام وی حالی درکبن قوام درکتن و نی ببینین کرد چقا قوتن چقا بهیزن چقا زاننا زانیه کرده گلکن اوجی آلیه سوسیولوژیک و مبحث کرد که کرد پاش تمانه آلیه مالباتی اوه که کرد یعنی چند کرده هیا دی باف سردستن لی زاروک نه سردسته جبوه که پشتی امرکی زاروک مثلا دیگه 15 سالی 16 سالی ایسیانی باوی خود دیا خود کی یعنی او پروبلمک مزنا ناوا کرده ده دوی ای مزن ببه دستولنگین ای پچوکا پچوک وارو سبیروجا میا لی ناوا کرده ده نولویا زاروکک به هر حالی و در پوشکریه به آلیه دی باوی خوره و او زاروک نکاری بگه دورکی بلکه دبیجن دی باو دبیجن نام هر تشتی بوات کن نه نکن وانا راحت بردن زاروک راحت بردن زاروک زاف بعقلن هر تشتی جی دبینن پشتی عمری خود دگه نه یعنی ده سالی یعنی 12 سالی زاروک هر تشتی خود دوره خود زانی تانی اول دویم استنگیل و وان در نخن مالباتا کرد استنگی زاروکان دردخی و اوجی مخابن تشتک تینی ناوا کردان اوجی آلیه زانستی ده کرد پیش ناکبن دوی بو زانستی میجیک آزاد هوجیه میجیک آزاد هبه کرد کارن گلک تشتا بکن و نهاوجی تشکیج بکن میجیکی آزاد 15 سالی زاروکا کی 15 سالی ناوا 3 سالی ده کاری روکت کی چکی کاری تشتا بشینی فضایی کاری تیاره کی چی ناوا 3 سالی ده تشکی نزوره لی او مالبات جیانا مالباتی جیانه دی باوی ناهلی کرد زاروکین کرد پیش تهری اوجی پروبلما مالباتی بو زانستی ناوا کرده ده کسایتیا کرد مجارک دن کسایتیا کرد کفنه شوپی کی یا بله راست تشتی باش نافده هیا تشتی خراب نافده هیا کسایتیا کرد شغلی فیزیکی گلکن کرد بی زو کلجان دبن لهمبری نحقی همن رادبن لی دوی تولو نبی مثلا از دبیجن دوی تولو بلکی اونی سوست بن لی دوی کرد پیشی بفکری هم بیجن همبری در حقی چه دبی نحقی چه دبی و اگر همن رابی اوی تبقلن يعني او كساتي نباشا مثلا انجليز والمان نولونا اگر ام بيجن او انجليز والمان كات روشكي خراب ده او بيشي بفكري بصالان بلاني خوبكي قاب بلاني خوب دي مشاندن دوله جوي عالي دركبي كرد نولونا كرد قابا مثلا او صاله التركي ده الشردكن دولت في كيماسيا كردان استكي دبيجي ازي تشتابكم زاتن اوي كرد بيعقلن ازي تشتابكم تي خرابي كي كرد اوي سري راكن ازي سري واجيكم ما زينا همن سري خو رانكن بيشي خو بيش بكن دوره تشنابكن او كساتيا كرد قالك بروبلما قالك جارا ديتيا بس اجي بشوك مثلا ما يونيفرسيتي بحفظ شو متجار كثيره ولا بهبره برسمنا دا بيشي دفكريه ودوره متشكي خو ذكر يا كرديه ما نولونا مخابن زلا قالك كالجانم بحس دمشن او كيماسيك مزنا نافا كردادا رحت بن ساكين بن ام قلقن ام مليونانن قاب هروني بقهن دبركي ساكين بن او كساتي بروبلم كي مزنا بونا ك ام زانشتي بكن بونا كان بيش دهرن كنت مخابن في هاي قالك قصن مجارات داوي چاندو كونشوبيا ابوري مخابن نها كردستان با كردا
يعني پۆلیتیکایە دەوڵەتی هەیە و کوردا فەقیر بهێلێ ئەو پرۆبلێمکی مەزنە ji ber ku Kurd gelek feqîr dîmînin nikarin tiştara mijûl bin tenê karin jiyana debara jiyanî bikin nanê xwe sibê bifikirin mesela ew problemkî mezin divê Kurd ji vî halî derkevin kî karî Kurda ji vî halî derkeve divê ew rêxistinê Kurdan yani Kurda berê wa didê siyasetê û Kurd nav de enerjiya xwe xelas dikin berê hûn karin lê siyaset bikin hûn karin siyaset lê Kurd hemû zaten siyasî ne yani te herî eylemkî bikê te herî protesto bikî tiş dest naxî zaten ew tiştê ku mêjiya xwe tu ravekir ew xelas yani tu pêş te nakevî tiştê boş in tiştê wilo divê şûnavê dê divê hûn çi bikin û sêçar hûn heger hûn heval bûn nas bin werin cem hevdû tişta biafirînin tişta çêkin roja xwe wilo boş vala derbas nekin eger hûn dest bikin hûnê alîya borî de hûnê pêş de herin gava hûn alîya borî de pêş de hûn karin gelek tişta bikin û sed saliyên bîstûyekê de hûn karin tiştên aborî gelek hêsan bikin ne zor e belê pênc astengiyên bo ku em nikarin zanistî pêş bixin nava Kurda de behs kir ew mijarên girîng in hinkî sosyolojîk hinkî polîtîk in û bo kesayîtî jî nav de heye lê hûn dibînin ku problem gelek in lê mana wî nawe ku em nikarin wana hal bikin Kurd milletê Kurd miletkî mezin e û Kurd jîrin jî tenê sakîn bin şixulê xwe bikin her roj bişxulin gava hûn sibê rabûn dest bi karkî bikin tiştê boş de mijûl nebin eger hûn çûn îş û vegeriyan jiyana xwe dîsa ser tişta derbas kin tiştê boş de mijûl nebin eger hûn jiyana xwe xweş derbas kin hûnê bînin hûnê roj bi roj hûnê pêş de herin belê gotiniyê min ev in gelek spas heta waneyekî dîn em ê hevdû bînin serçava